goak tenyu wala ke tanga well kel kapai barao 2026 chaban ke Nuer ideal we mon kelu o cha decide on baran ke Nuer leadership ku United States of America ko target igora babalat ke Nuer number one priority ka any unity Nuer brother mok kenyam without political issues to the kamnakon para kon ngajo kon Nuer kon ngane bokoro mok ko mu dan groda bokoro down to kon bokoro longo mu kon define which ko da mok katolo community to ko de di de kona e cheng dan pin chumo te kona rolo me to kon mu longo solve and ko mu priority number one ka any unity Nuer ba achieve through consultations can organizing forums key conferences back organize can number one thing can you get and go da to achieve in unity more or Nuer community by established ka America allow the general organization doing American environment but a base but a corporate office but let get kuma American we never connect elected leaders ko kon ba te jow role me ba te program to benelo ke gatko ko continue role me tene gari botolo ne lazim baga let but organization we care kedi te gatko role me te go lawyer bene lawyer gor me te go right bene right baga go bene marke kuma America ka ko mo ne de capacity which ne long established tene connection ke elected leaders then we judge no man contribution la kan wori te ko ken tene ka Africa te man ko ti chuni chang bene de long go mo te coordination if we are long ba like one fundraising a year then we now choose why you no border again ba long go mo te ram cha object mo buna lok ko ko mo ne de gwada ka bata ram ne cho lo mo ne benen ba nga juno ti ne ro long ba nga juno te ke purpose mo go ne bne ya chibre te gada ko no en leader um bulat kana kel bulat ke dol ko Nuer kan long establish go long ko no ba go do ke ni dol ko dial Nuer community kel we mo ke jena partner ke I would reach out to my other Nuer to we mo den o mo channel la ka America bne yapin our organization role we service provide kenai balad boy bne go ba dabo kan man go to Canada ka ba dabo kan man go to Australia man to Europe then from there mo do willing bne su yen woni che manda woni lo commission coordinate kel bu lo ga bne lo ke yemu che manda to pinka Africa be jena lo bu de coordination te gram bia ba ka bale chong ba mo cha plan ka gor ke je ko no an ko ru ba kamal ko bnaro mok choro dan nyir ko ngate ka party mi do no mo secondary ko mo ko ro mok la ko Nueri den mana bi ngaji no mo de na makala jinde na gil ko ro chumo kenyam ko de do dien ku ko la nekelo ko ko la terkel jidi zuna ko ro chon ro de jena ba and thank you Guaya shalam gualong shikon roi shalat guas me chana elin kon dial kon wore Mr. Malakal guak shung rode ke Nuer leadership rei which ka America shikon Jordan in shalat guas me shikon dial elin ya mi mo kon kam en shalat guas me ke reality ken dial kon shush kon long Nuer gwanda kon dial kon te konten ka Western world, back home, everywhere, shush kon were. Meet to kon ke kuäär mishalat guas men obedial baga coordinate. Ka chala da jojo no enta dana be Nuer baga mat ke je. Shek baga mat lora bang baga mat ko be duole be ka chole binyok be take corporate office somewhere ka around the world. Shet ke video le kokien tin continue working so big let kel and men la major issue long men che gujno there target da la shuj kon gajama right now me chawalat ke fundraising ke kam ke yo kam karate balung ne kon there which la be jamat ko don la ken ne ro ne diok ke nyok bon tan kware bo chikana gorno bi ken bigana biken keling chang chaga jogono tirek mi to gwas me chikana mala gorno bika respond kana mone lat kwar but me kwar mi mo chiwe ko be ka siasa ki ke politik che ja gor bene to be ka lo special me le ro doran arieg midit ka penal ka jongle
Kayunti state everywhere, even rural Ethiopia. So no gwa the Nuer the altigitino we ne refugee camp across the country chimana ngai kone are we Africa, Kenya, Uganda, Ethiopia, we ne Sudan chuj kon the altin konwere tero ina micha ojugo kwer no china chuj gwa ko Ramadan dong la kwer and kwer mo dong bala too slow to think, bala too slow to act chengwan che go marialeka then gwa mo bana bika chuj ka kwari yo mecha la ler mala gore lo wojin ba ma respond chengtal mi titkade bana baga la ler no to kon ka muto kon kare gwad menen mu bana len a chengtal mecha la yale ka ba ka chalin ka che gwichen wona mede lele la gwaye ko kwar chi kwar te ka dora karwade chero do mu ka kwa karwade jen a content cha kula collect an ideal ka community yamo kan ba kulo to bana shi duna karwade ela kwala de o jen ba magwa be lat ke be dor be action be jakan jen lat kwarano kanu en kwarbo point che decision che be me karwade chen cha lar mi dido che to gwa che be akarwade be ne ga diala kono to wini dial baga la lar jen chala kwarano but me kwar mu kwa force fast ke ji ilel na me ka bi lat ram mo ne shi kwar already na modela self interest ke ram no rode but chala gwa se me Mr. Malakal Goak gweja katigo to me cause te to ngwanong to we jia longo kon te bed ko ta me tegane te moten gonna to go te lukan were kana kan were all the time mi yen gwe enta da na chuch kon ke chuch kon long right si cha la ne a me george kan re content dong chi dia te mako kwar mi chi kwar chela do belet kana kel chelet kana kel la loina la tede but problem la we be jene kwer mo chang cha ku kwanyi yo ka cha gu jino dong da do da wala la da dia la ka le ya yera ka kwer wa wo bi de bete shunga chene to ko ken cha mo ke bongo che me cha la no ti ka political party mendien agin part of Nuer community yes ne dia ka part of Nuer community which is all right ngai kon dia la jen mo kwala goro no di jin mi jin kwera bi ga dan shu ne ku bi ja address sometime take correct one mishi kon mat kon ke ken all Nuer yal kon te ka political party goal raidan te ga tana ti dier ko liu Nuer so mi ja kon ko de shi kon na be involved ko ken Nuer ken ne ka ken te kon nan Nuer I will not agree with that one che gwa ko di Nuer kel of course Nuer kel but me ram to guardian ka te lo de ko liu Nuer ya ram mo is not part of Nuer community che part of Nuer community but me ramimo mu nyanga lada chimal che bene china cha kur chapel Nuer shiga liu definitely take a chonka gwada andere waiting right now at this moment tel mugoro enga ka ko te ka ne menene ede na chonkel no it does not work ko te kon liu kon these are the people in a kon mo kala nga ko te ga ne me ram te ka part of the so okay te part but and that person to contribute ka lian Nuer or not then me ram to contribute ka lian Nuer we don't need to support that person she chong because we are witnessing everything we are seeing all the things right now tilat Korean chalane ga chawe no we konke kanen konke so me jin kwer chiga kwere benata right now there's a lot of challenge to work maybe re kwer ka do gwa the bibin maybe ne the content we compete ko dong Mr. Malakal Goak dia je chi jen karwa de competition ne ko kente ko ko bi compete ko Nuer community da angu de je nang niam de chenya ngate go chagalatin kondong balat which is amazing guy chenya wala no balet kel kanetin country like dual cost yes dual cost cha establish go yes guy dual cost cha establish go yeah tell balar ka kilo cost ngai kone there's a lot of thing going on there but main focus keji as a candidate me bin warbi ga nang niam ku focus kan ware Nueri ekechiliu that should be the main focus alwa ko da die na ngon die no ku focus ko Nueri ekechiliu ajana moni de yare ala kamona so no more da lamu go anyway we will root for you yene dia la content yen kel kan spinne ko ken kan keling but this is an incredible speech jo mo gwa michala da gwa ka she realika ka do budana dong de jelinga je ke de jeno ko ja so jano eno kwana jo gor maybe quick corner me voting lalat ko online wa lalat ke within gwadan ticket in winimi yeah can dong be vote ne ka kan ngach ram right gwat me Mr. Malakal Goak kan ngaj mono ram ti de ram gwa ram je they know it ko and me personally
sharan bu gor mu kalet ka kananen che bitwo but speech is nice jo lada je jen ken konon gowten konon nagano de let kanwari duno jen aram tiri ne won re shenga da ne de to ne de ngaje kan de kon la jitie ka da tin nga shanda so kuje mo ne je ne de wan chunga jor we mean that somebody mugwa kata dan chi chung jo da kaje so de kon shu guj bano no tementen ka de won tekaten they are showing support ka jana no gor kon ben ko nyot jen wara mugwa ching mo kwa jen won no this is my first time kwaje makal goak but according to the speech that they are no mugwa will root for you the lord ayated and ba kuling ne kon dialen kon dong de jangach no jinga ke ngai ke jin won ngai ke ji du no ne kon ko ken dong de kwai kamana le rode dong bi ken mandan to bi ken ngai gwasame and then maybe mi chi kom chi jak ki changa danan ba kuin kwar ba lat ke je bashama gwa bi dawru ke office du bi to gwa nuwer bu chula nyamdu no ko jando nuwer na ga jelong mi ramit la do ben nuwer ba kamat ben nuwer ba releka are like that ko jen mission down the content any chama gwa and let wait for the result ambi ben ko gwasan be no ga jegne ko ken loy jogle nga speed da gwa gore ke pin gorno break kuida and biatema